maka danareko ipatat tongero ya sange sampaja di sesena idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ceki tu lori Nabi ta asibalikanna nareko angka nasa nyalena atau maka celori Nabi ta nakiadena patat tongero ya sange sampaja tania atau maka ceki hikmana nareko angka tau nasa nyalena malabbi nakiadena patat tongriasannya sampaja 5 waktu tania atau malabit alena mi masang alena mi lanti alena atau malabi nakiadena malabi pada nabi-nabi riseseno ngalan oki magalungi di pagalungi oki madara idi padara mak balu idi pak balue mak guru idi gurue mak kantoro idi pak kantoroe nareko makanja itan tuan tania tadillahi ta'ala pakasiang itu tasangame makada loki majama-jamalino hanya sekadar untuk mendapatkan ekonomi tadinya fakasiang itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sining atama tapana Allah Ta'ala engke pada hadir yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Asukuru kangil lauri sese arajanna Allah Ta'ala nasabak nafakke totorita maddepu-depu ngesiri lalenna iyewe onrom malebie pada waktu yang mulia dan bersama dengan orang-orang yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ribicarai onawani makkadai yera ular ramalangi adalah hadiah. Hadiah iri seseta idi umatna nabita sarik wamengi iyewe umuruk tak maponcoe fakkasiwiata megai angke nari sesena fengalataan. Neke iyewe umuruk tae farallui fada irisang idi sininna tau matappa elori sese arajanna ngala ta'ala maka da aga visi misitta tuori lebokna iyewe tanai aga katana ngala ta'ala nawereki tugas dan tanggung jawab tuori lebokna iye tanai. Maka jawaban itu
sitonganna dena faja si mata ifuada ifau yang akwir yolonaf ngala ta'ala rilalanna tasyasso siwanni nalani riawa wek kalima ifuada riyolonaf ngala ta'ala yanaritu tempona ibaca riasange doa iftita tempona masampajaki imma i sampajang wajib yarek gana sampaja sunnah ifuadai makkadai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inilah visi misi kehidupan kita di dunia. Dena faja si mata yang akwiri yolonap ngala ta'ala inna sholati karena majapunna ye sampajakwe wa nusuki fakkasiwiyaku baik yero jama-jamang untuk akhirat makkoto paro jama-jamang untuk lino wa mahyaya atau tongata nania amate ngata lillahi rabbil alamin apun nama-nama ngala ta'ala. Mulanna riaku rilalanna rekewe adai ya naritu sampajatta maka da iye we sampajange apunanna ngala ta'ala. Nareko apunanna ngala ta'ala berarti indrangi masari seseta sebayiro riasange sampajang tania gau baru nekya sininna nabi-nabi mapamula pangulut ta Nabi Adam sampai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam masampajamaneng tempona Nabi ta ipalaleng Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram nenapa iti wilori Madinah kemudian ke Baitul Maqdis kemudian ke Bukit Turi Sina dari Bukit Turi Sina ke Bethlehem dari Bethlehem ke Masjidil Aqsa tempona letu di Masjidil Aqsa Nabi ta laisuro mancaji imam niga makmunna mapamula arwana panglutta Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa sininna nabi-nabi angka manangi makkaceri monrina nabita aga batuana sinito mata malabiku sila sura malabiku anak-anak piamaneng maka dana reko ipatatong nyeror yasange sampaja di sesena idi umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ceki tu lori nabita asibalikan na nareko angka nasa nyalen atau maka celori nabita na kiadena patatong riasange sampajan tania atau maka ceit hikmana nareko angka tau nasa nyalen malabi na kiadena patatong riasange sampajan 5 waktu tania atau malabit alena mi masa nyalen alena mi lanti alena atau malabi nekiade na malabbi pada nabi-nabi riseseno ngalat sebangka to tahu malabbi ka tuli milai pakalabi nekiade na sampaja tanya to malabbi alena mi masa nyalena to malabbi maka yang dipesankan oleh Rasulullah yang pertama kita ajarkan kepada anak kita sampajang siaga umur na wijata na Pak Guru masampajang bisaba isinin pitu taumi umur na wijay isurani masampajang maji na sampajange nasabak sampajange bukan hanya sekadar pakkasiwian nekia lakiria dan jasmania melomaneng ipacing tomak jene naina pamilo ki masampajang
lakiria batinia melo mana ngi pacingi, terutama atita melo pacingi. Yenaro nakada Andre Gruta Menteri Agama maka dan nareko angka tahu toli passalamo fitawe para lumovi na pacinga tina itu para lumovi mak guru enang katau toli pasale tau lenge namo matandre nasang agama na makanja pakasiwian na nareko toli passalamo fitawe melomovi pak guru itu sale yan gara-gara yan napakwe milomovi pak. Yang kedua nareko angka tahu alena toli na pasala gara-gara ya je napakwe maka ye tu tahu sementara dalam keadaan belajar toli mak guru movi sana. Yang ketiga nareko angka tahu dena pasale tahu lenge de tona pasale ya alena berarti yaitu tahu latu ni aguruna magai nafalisi lokop ngala ta'ala maka da elo ulena ngala ta'ala na kajejiang iwe jama-jamang maka salat nawajika ki ngala ta'ala bukan hanya sekadar meloki masem pajang masom palor ngala ta'ala nekia lakiria jasmania batinia ipakanja gimana nih? Ya naroni akui sampajata apunanai pengalata. Wanusuki pakasiwiata bahkan angka to fanritata pak batuangi bukan hanya sekadar pakasiwiat sininna jama-jama linota nareko ipego ina sibawe madece tamamana nih pakasiwiat. Oke magalungi di pagalungi. Oki madara idi padarai mak balu idi pak balue mak pak guru idi gurue mak kantoro idi pak kantoroi nareko makanja itan tuan taniata lillahi ta'ala pak kasiwian itu tasangame makada loki mak jama-jama lino hanya sekadar untuk mendapatkan ekonomi tadinya pak kasiwian itu angka-angka nabita masam pajasubu Purana masam pajasubu mak jamak manang si bawa jama'an jadi terbantahkan kongka maka dadek na wadiki berjabat tangan sesudah sholat iro nabita tempona pura masam pajasubu mak jamak si bawa sahabat iro tempona berjabat tangan dengan sahabat angka koro sahabat narafi maka rofa di mana? Maka rofa di mana? Maka dia nabi tak magi tu nama maka rofa limamu. Magi nama maka rofa limamu. Maka dia sahabat ya Rasul. Yeria nampai maka rofa limaku kokura kama sampajasu buli suna boleh useleba wapakiaku nenapa menreka bulue agam pego ko bulue yero upego surona ngala ta'ala menreka ko bulue urapa-rapa iro batui rapa-rapa iro batui ko bulue nenapa lo taro ko sifuku nenapa lo wesangin nonolori pasae Nei napa yena ro balu asele na yero jama-jamaku surona ngala ta'ala yena ro kasi ubalancangan ibeneku yena ro ubalancangan wijakku yena ro ubalancangan tomato aku makro jamaku asoso surona ngala ta'ala andaikan kita ganti dengan kondisi kita kubelawa kok dijaji makadaki kokura ka masam pajasubul li sunah bolaku selebawa pakiaku kemudian saya ke kebun yero pagalunge lau ka magalung yero misalnya pak kantoroe lo nama kantoro lo nama pak guru dan lain sebagainya pada lo mana nih kok jama-jama linota
Iro nasabari na makaropa limaku esurona ngala ta'ala. Makosa raja maku nasabari na makosa ralimaku nen sabak melo kakasi balancewi wijawijaku beneku tomatuaku. Iro nabita neng kalinga bicaran na iyewe sahabat emi cawe. Tempo na pura mecawa nabita nalai pe maliman na yero sahabat kemudian dicium nabita bawi liman na yero sahabat na inapa makada nabita iye na limay de nanray afinna ranak aga pangajana sini tomato malabiko sila surah malabiko ke hadir maka dana rekomajama kirlebon na yetane jama-jama lino rijama bukan hanya sekadar melo kisap padui neka na rekoyero jama-jama lino ijamae maka njak moi tania to jama-jama na ciang agamata halala moi yero jama-jama rijamae dengan niat sapa kidale melo ipanrenga keluargata sapa kidale meloi panrenga wijata sapa kidale meloi pasikolangang anata sapa kidale nasaba meloki balancewi tomatuata jaminan na kinabita makada iyewe olita na jamin ide nanre apinna ranaga tetapi catatannya jama-jama halala pak jadi narekomajama kirilebon na yetanae bukan hanya sekadar untuk mendapatkan ekonomi. Nekia mencaji pakasiwiangi lori sesi arajanna pengalatan. Jadi ajak tepat turan nupa makada loki darat loki galuta loki rijama-jamata makada laba isia-sia watuta. Tetapi sesungguhnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ngakui riolona Allah taala wa mahyaya atutungata umurutta iyewe umurutta nawereki pungala ta'ala ipertanggung jawab nasaba apunanaf ngala ta'ala yanarona waniri rampai makadai maponco mi umurutta idi umana nabitta ponco nekia melo ki iyewe umurutta si angka isi bawa umma angkeriolota maka solusi sangat sederhana na pak guru ngaki nabita apun neki amal jari mega waddi rion re mengamal jariya waddi ki ko masigie waddi ki ko sikolai waddi ki ko pesantrennya waddi ki ko lalangi batuan na ada na reko angka amal jariata baja singa di naide na nerulle maksimal le papole riasanya pakasiang apa lagi na reko puran riantara rilalenna lori calori na kuburue dene nerulle pegau pakasian neka angka amal jariata insyaallah dena paja si mata masolo iero pakasiata tamarilalenna rekeninna catatan amalata yang sangat sederhana kodek nerulla yero masoli-solie eneng ka anak bali bola tamilo mengaji idik meliangi akorang nafaki mengaji masempo yero dan dipakai sepanjang hidupnya kodek si nerulla mapakero minimal anak tamaneng tapak gurungang riasange surah Al-Fatihah maka dedek nama kanjak tajwi ku pak guru wijaku dena marigaga yang penting idi pamulapak gurungang wijata misange riasange Al-Fatihah magai bacaan Al-Fatihah dena paja rifaki maka tungke yero wijata na baca Al-Fatihah na saba idi nange pak guru ngengi maka idi tomatoy lolonge ki appala pacaat decem poler wijata
Sebab katonga toja itu tahu Pak, dia napla surah Al-Fatihah. Sebelum Ramadan, aja nanay po kampon na, aja to nanay tapkosan na, ang kami lubuting. Kebetulan iya muloy. Apa isi bawah? Sore mengaji, irma mulangi lancar. Yang kedua, sadewa Pak. Kak deta Pak Al-Fatihah, sadewa. Alhamdulillah, sadewa Pak. Yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat nafla. Upalisu sih, kumamulangi maka dah kau pakai di tafla. Nafla ay surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ufalite sikor yang kedua nangis, desi gak kasih. Usure masalawa, usure masyahada, takut ni semua. Usure masalawa, dek sini sen. Utanay, maka daka napatta kami lumancikilakai, na dia tapla Al-Fatihah. Nasang bekata luafu ni matu Pak. Si kampot tayo, padat to bela. Pelajaran masa riseseta maka da idi pagurungan ngiwijata surah Al-Fatihah. Idi pisainya nata baca adeci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 3 tahun memasuki 4 tahun lai sasse arona nenapa ibisai. Aga pabatuan atau fanritata ketika Rasulullah menjalan umur 4 tahun Nabi saya arona Nabi saya tinna maka dayero anata idi umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko narapi ini umur 4 tahun Pak gurungan ni wijata baca-baca adeceng. Ipa guru ni misangi riasange Pak doangan. Ipa guru ni misangi riasange basmala. Meloki manre ipa gurungnya nata elo doa kina baca doanya Allahumma barik lana ipa guru ya nata idit to matoi ipa gurungnya ni ya pala mana moje tu pak doangan na narik to melo manre maka nasaba iro pak doangan na narik to manre ternyata bukan hanya sekadar doa biasa maka ni patuka kita meloduan narik to meloki manre sebenarnya itu adalah filter penyaring agak ya penyaring angkamana anu dena wadding ipatama rilalan nalan roaleta anu dena mapacing dena risang yena rugunana apalagi mako ke campur jama-jamana tau di samanan itu kapo to mo biki loki boleh matu biloki mak baca doa na isengang po maka dayero jama-jamanna si campuru ang kato mafacing ang kato si tanga mafacing kato marota detallo nundaki detallo eto ko nakadeki sombong maka solusi sangat sederhana narek ko mapakir bicarana tallona dibaca ni parelodan na narek ko tomelo manre aga gunana angkamana anu dena wadi patama rilalan nalan roaleta yena ronari yelorip ngalatala sari kwa mangina dampeng narek ko anu dena manasa yena mua narek ko anu manasa silalona pura boto koro nena pano biki maka dan namo wek kesiratu tabaca padoangan na melo manre nena patanre detto naguna sini to mata malabiku sila surah malabiku ang kehadir selanjutnya detto nawat di makadaki jama-jama caripa ka pan-panringa ka sebelum Ramadan angka atau mat telepon boleh ka maju mau nalika tahu Jumat berkah
Nalika to Jumat berkah di apa wisangi mini kata malinga. Ewa tau narek ko yero nanre naweringa tania an mafaci. Wan regi ya rega nade. Jawabannya sangat sederhana. Nareko ibata-bata ini agagai makada mafaci gayare ganade na mafaci nalenga yero tawe. Dalam kaidah fikihnya, usul fikihnya, nareko angka agaga ibata-batai, maka kembalikan ke asalnya yaitu keyakinan. Yakiki maka ada mapakti famulanya. Contoh, seandainya engkau balik bolata, dek nafada agamata, nanandre yero ria sangi bawi, lairita nangi maka da purana karawa yero daginaro onange le purana karawa sisanna arawengi mak jama marica apu liman nekiadene rita makada kira-kira yero marica na limanna yegaro dagingin nangi purana karawa ya regawai biasa mak jam makade usul fikih narekodena mana saaga pas sabarang sebelumnya maka de nama rigag. Contoh lain, angka bali bola tama piarasu, angka to bakta koyawa bolata, yero bakta memungkinkan yero ase minu ridir akronangi waitar atar waitar. Setanna melok imagine makadek ewe tau konawan nie purei nalepa asu ye wait nekia de titai nareko makiro bicarana menurut kaidana usule nareko de tonerita makada purei nalepa asu silahkan dipakai untuk berwudu, silahkan dipakai. Aku makada ni ewe tau kau purei nalepa asu dena marigaga yang penting deto titai yarega deto gaga podaki yemi ko tajje makrai aja bawan tamisengi puramo tita dena tama makotone nareko angkato maleki agaga dena manasa ni gaje nange maleki aga jama-jaman itu dan lain sebagainya silakan diambil silakan dimakan pakai nasabak denan nesah. Makanya itulah nasabak denan nasah, usahakan membaca doa sebelum makan. Yena romancaji filter, yena romancaji penyarin masa riseset. Yang terakhir, wa mamati lillahi rabbil alamin. Yewe amate ngetae apnanek ngalata. Jadi amate ngange napalisu kip ngalatala, amate ngange pasti pada riola. Nana rekomelo ni riangole riasannya amate ngang. Ako ni rawatue na fitamana kip ngala taala asile karesota tempo na tuoki. Yaro pasampajangin na pitani ngala taala tempo tay pamadang angkan asile karesomu tempo masampajang. Papuasay angkan asile karesomu pasidakan kan asile karesomu. Maka ketika orang dalam keadaan zakarat, aku ni rawatue manyama papinadina nasaba ipitame toni rip ngala taala. Maka angkan asile karesoku tempoku matun-rutun rumah kasiwiang, maka ketika diantar ke kuburan aga nakuada to ngadecenge kot dimuni paparifarika jadi aja to hera kuma bule to mati kipa dene sadi ngalewe to malasi nasaba parello doan name to yero to mate kot dimuni paparifarika. Tetapi asibalikanna nareko tau madoraka menghadapi yang namanya sakarati pitani rip ngalatala sini na karesona yero pa saumanu pitani saumanu na yero to pa balyangi pitani balena tau majai si panai pita mana nih tau mapakero dek namelo pasarangi antara nyawana si bawalan rolin maka ketika pada saat itu iramperi lalenna kita tanwirul qulub
angka pitu puluh sabbu malaikat na paturu Allah Ta'ala macan neri tau ripamadang to madece nyare gatania to madece narek ko tau tania to madece iye nange pitu puluh sabbu malaikat iye na pasai na pasarang antara nyawana si bawalan rolin maka iye nange pitu puluh sabbu malaikat angka na makataniwi ajena angka na tanra iutuna angka na tanra ipopana tanra ibabuana tanra iarona makke ya lona makataniwi limana ulunna na inapa nafasa sarikwama ngiro nyawana si bawalan rolin masarang na sabak pure nang ipitari pengalat Allah angkani pamalamu angkani asli karesomu tempo na dem patatong sampajang tempo na dem patatong pegaw iriasang puasa pitamane de na milo pasarang nyawana si balan rolena maka ipasak ko malaikat isarik pamangi na ipasarang antara nyawana si bawalan rolena ako mo piro na masessa mulai iriasang amatingang gangkan na layule ilol kuburue aga na puada to mapakero makere tega kak melo mutiwi tega kak melo mutiwi tega kak melo mutiwi gangkan na matana nasat di pak bule tempo na nule lo kubur aja miga ka makadan narik pon kato matana layule kubur to majara de nak berbicarana palai ko to mawasa-wasa watakelin makrai miga kapat jana magi na matana de nak berbicarana tomato malabi ko sila surah malabi kon ke hadir iya na nangi melo yang akhiri pengalat Ta'ala maka da sampajata punana pengalat Ta'ala karesota jama-jama linota punana pengalat Ta'ala umuruta atau tongata punana pengalat Ta'ala wa mahyaya wa mamati nania amati ngata apunana mano Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, kenaro rampengki dan marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ya lebarakana surah Al-Fatihah nama muarei nasaba barakatna surah Al-Fatihah na wereki ngala taala adisiti singan na angkaki malomo papole riasange pakkaswiari lalanna ular ramalan ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah yang kita khususkan pada jiwa dan raga kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.